kelang map kan kelang. Iya kisah loh kisah. Ini dia tuh bang, mereka lepas siksa bang, masuk. Ketika Asam Sorkar long MLA long proses long kontrak long kontrak long kontrak along tinta ANCC mana mega health camp bi ponji pesi kaju perai pondolo asal kaju perai ting sipini amri eli pakai pinitat terang suseru atang si dolo la solong pakai itu pinian ni penta Asam Sorkar akan turun po kita doktor untuk bisa sorma pan pendakar bengalong Thomas Council CM Dr. Pirang kata turun po je ilitum rong grup itu long apa kedu gado we la to ara tum pan la to wa sai na so ke so ke lang ke ke jeng sia ba ke la ke kan okong er ban kan ke nar ke anar tak so atang bo akisu pipido bisi ke di ke hat ke su pen ke aria ke kai no pendang lo ko pipi akisu si atung kedu ma asal itu piti bang lang ponpo lada tu unan bang kata lang ponpo un bang an bang ansong ponpo kita sorkar prinsip pon badak asam long ude angtan si pon tuna lang pota sorkar prinsip lahir katam ke klaim ponpo la si punya bang alang tu apara kisu tu kelang dia pasti punya zat el kamera mana pi pono apa ni si bang nila anton ta sorkar tu masuk ke cuma te si klaim pono masih dapat di foto tadi tu sorkar kontrol nak ko yelam dia bang ini kisah suka lamda dapat kali. Nah tu macam ni tu media tak urut ada itu, nanti kita apa putin mata rondo. Apa semua tak si kapolri semua orang panta, sekolah si people lo, kapolri semua orang panta school, ya please tak kira people lo, apa dak serharu tu mata tangan posa people lo, tapi ini apa ke segelang. Asal yang tengsi pi sorkar pendeng polo nafta, sorkar kisu kupi mak kisu, tapi media panta tak sekai sita kisu bom abang puke la pakai mana dak pakai terus orang lelo la pakai sorkar tu tidak terus pakai po masih la pakai ya kisu puti mau do pakai pini dak non lan pon pola so la pakai antong ke langnya apota ti pa lang pon po so sa ke dek pini ba dak amri eli dak terang so sa ke plan no pi po pacol ka antong dalo operation nai ti jat puti mau bute akisu ba mena po akisu mena hi pam bute sorkar se antong dak le po